Mudusangira ubutumwa bwiza kuri uyu munsi. Ubutumwa bwiza ni icyo tuza kwiga ko ni kugendana n'Imana. Haleluya. Baza mugenza mbega urashaka kugendana n'Imana? Nakwishimiye wiki tumubwira tuze kumviriza ingingo ngenderwaho. Haleluya. Yesu ashimwe. Navuze ngo ubutumwa turiko turasangira kugendana na Kristo. Kugendana na Kristo. Kugendana na Kristo si ukuvuga ubutumwa. Kugendana na Kristo si ugusengera abarwayi. Kugendana na Kristo si agakiza. Nubwo agakiza ari ntawe. Kugendana na Kristo ni imigenderanire ya misi yose. Kuva mu gitondo gushika mw'ijoro. Kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu. Kuva mu kwezi kwa mbere gushika kuri 14. Kuva mu kwezi kwa mwaka uyu gushika ku iherezo ryawe. Nico bita kugendana na Kristo. Kugendana na Kristo bitangurira mu gakiza. Iyo twakira agakiza mu Baroma igihora cya 19 aravuga ngo ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza. Mugabe gitangaje abakristo kwifatira umukiza tukibagira umwami. Haleluya. Rero umukiza gutabara ni byiza cyane. Mugabo umwimika umwami ukamikwa n'umukiza niko gakiza kugendana na Kristo. Umukiza kube umwami kubera umwami wawe ni wakuganza. Umwami wawe ugendana nawe iyo wemeye kugendera mw'ijambo ryiwe. Umwami wawe si waza kwishushanya n'ingeso zawe, ni wewe uteza kwishushanya n'ingeso ziwe. Umwami wawe nuko bigenda ushaka kugendana, kandi arakubwira ati jewe nshaka ko tugendana. Mugabo cyengenda n'abameze kunuku. Abantu benshi baragendana n'Imana mu byo bashaka, ukamenga ari ibice batagendera mu Mana. Imana yacu ni Imana yuzuye, si Imana y'agace. Ijambo ry'Imana hari ibitunezera ukumva nibyo woshima, hariho n'ibitugora ukumva ibyo biragoye, ukavuga kuzogendana n'Imana muri ibi ariko ibi biragoye kweri. Nico abana b'abantu ukunda kutugora. Yesu aducubahira. Abana b'abantu nibazi ko udashobora kugendana n'umutazi naye. Icambere cy'umuco mbega urashaka n'Imana, batumena n'Imana. Kwakira agakiza ni ukwimika Yesu n'umwami n'umukiza. Ariko mbega iyo umwimitse urazi umugabo wimitse, urazi icyo yanga, urazi icyo ukunda. Haleluya. Ibyo biragoye. Nta kintu na kimwe kigoye mu Mana uko ijambo ry'Imana ririkwiye. Ijambo ry'Imana riratubwira ikibereye. Mu ntambara hari ijambo ry'Imana cyo rikubwira. Mu munezero hari ijambo ry'Imana cyo rikubwira. Mu marushwa hari ijambo ry'Imana cyo rikubwira. Haleluya. Mu ngwara hari ijambo ry'Imana cyo rikubwira. Kandi ijambo ry'Imana ni iry'ukuri. Ubwa mbere na mbere mbega uremeza ko ijambo ry'Imana ari iry'ukuri, utaratekeranya, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo utagira kwizera ngo ndashobora kumwima Imana yacu. Nuko ngo kwizera baza kwanza kumenya ko Imana ibaho. Rega rero bakubwira ngo Imana ngira ngo abandi bakomeje n'ingore Imana itwenda ku mutwe. Mugabo Imana nashaka kubwira Imana amabusiness yayo ari mu ijambo ryayo. Muri Yeremiya igihora cya mbere umurongo w'umunani aravuga ngo kandi nderamo ijambo ryanjye ubwo ndarishitse. Mukamubwira ibindi bitari ijambo ntabiteranira. Uranyumva neza? Ibindi bitari ijambo ntabiteranira.
muri kubwira Imana nayitaramiye ijambo ryayo. Haleluya. Kugendana n'Imana ibyo niko ndavuga. Uyu munsi twagendanye n'Imana cyo tukarakashira indaya, ariko nshaka twese mu rugendo rusigaye tugendane n'Imana. Nitujye kwibaza ngo gana Imana ngo ibintu umuntu agira ngo uyu munsi nasenze. Imana igendana nawe uri mu nzira yayo. Uri mu nzira yawe Imana imujana, ariko si yigutaye niwo witaye. Kandi nirindiriye kugaruka isurugana nawe. Kandi igihe cyose wagiye ni muri kumwe. Nicyo bituma kenshi abantu usanga bariko baraburonga mbega Mana wari hehe. Imana nuko yitayinda kwa kwitana. Nawe mbere yari kukubwira ngo nari hehe ariho wantaye. Imana ishimwe. Harakenerwa yuko umuntu agera n'Imana. Imana ikamushingira intahe. Mbega urashaka Imana igushingira intahe. Emera ugendane n'Imana. Apana mu bice bimwe by'ijambo ry'Imana, mu ijambo ry'Imana ryose. Hari umugabo yitwa Enoki. Naramusomye. Pane pastor nasomera. Isomera Enoki yabayeho. Muragorayo 11:5. Ukwizera niko kwatumye Enoki acanwa mu ijuru ngo ntabone urupfu kandi ntiyaboneka. Mu kwizera niko kwatumye Enoki acanwa mu ijuru. Reka Enoki ntiyapfuye Imana yamutwaye. Imana ishimwe. Murazi gituma yagiye mu kwizera kwatumye Enoki acanwa mu ijuru kuko yagendanye n'Imana. Subira muri itanguriro mwumvirize ibya Enoki. Itanguriro ikibazo cya 6. Itanguriro cya 6:5. Haleluya. Nuko Uhoraho abona ibibi by'abantu ingene ari byinshi mu isi, kandi kw'ibyiyumviro by'imitima yabo byamukoreye gukora ibibi gusa na ntacyo. Umviriza igihe cya Enoki. Subiramo umuntu pastor. Umviriza ingene isi yari imeze. Abantu barigirisha ngo nuko bigoye kugana n'abantu kuri mu isi. Ngwico gihe ibyumviro byose by'isi byari byamugoreye gukora ibibi gusa na ntacyo. Gusa gukora ibibi gusa. Nubwo nta cyiza cyane. Ndawe gusa nta cyiza kiriho. Kandi shegero y'Imana ririho. Ibyiza biriho. Ariko Enoki yabaye mu gihe atakiza cyari. Warabiraba amaze imyaka 33 agira ati je kuvungiye kugenda n'Imana. Isomero mitanguriro. Aravuga Enoki ko yamaze imyaka 365 ngo yagendanye n'Imana imyaka 300 sirayibitubeze. Itanguriro 5:21. Aha. Enoki amaze imyaka 65 abyara Metusela. Enoki amaze kubyara Metusela agendana n'Imana imyaka 300. Amen. Ndakwifuza kugendana n'Imana imyaka 300. Amen. Murabona mu gihe atanu mu byumviro byose ngo ari bibi mu bantu. Umugabo witwa Enoki hari mbere yuko nawaza. Umugabo witwa Enoki ngo arahagarara aravuga ngo ngiye kugendana n'Imana. Kandi ngo aragendana n'Imana ataho uri muntu n'umwe yifuza iciza atari bibi mu mutwe. Ngo imyaka 300. Niyo mpamvu Imana yamuranditse umugabo washa na mugore. Ndakwiye ko ndivuga abandi. Yamuduganye. Imana yokorera akantu ugeranye n'Imana. Abantu bose bakazokuvuga ubuzima bwawe bwose bibaza mu gacumatsi. Imana ishimwe. Haleluya. Enoki yagendanye n'Imana. Igihe turimo Yesu ashimwe. Igihe turimo haleluya. N'igihe nubwo Shetani akora hari ishengero ry'Imana, hari abakristo
basenga mu mpemu n'umukuri. Ni ukuvuga ko ibyiyumviro by'isi si bibi gusa, harimo ibyiyumviro byiza by'abakristo, harimo ibyiyumviro byo kubaha Imana, harimo ibyiyumviro byo gukorera Imana, harimo ibyiyumviro byo kuzana ikanguro. Niyo mpamvu utotinya guhera n'Imana. Na Enoki yageneye n'Imana mu gihe atanumwe yamutahura. Haleluya. Mu mbere bashaka kujana Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mbega ngo bantu babiri bosangira urugendo badasezeranye. Riri muri Amosi 3:3. Ngo mbega abantu babiri bosangira urugendo badasezeranye. Kugera n'Imana muri babiri, ni wewe n'Imana. Yesu ashimwe. Ni wowe n'Imana. Mugabo abagabo babiri aho batandukaniye nuko hari umugabo adahinduka. Agusaba muri bashaka nanjye ngo tujane. Haleluya. Nuze wiratire kuravuga ubutumwa mu migenderanire yawe utagendera mu ijambo ry'Imana. Nuze ubwe muravuga ibyo uvuga utabigendera. Abakozi b'Imana turi kwishi, ndashobora kuza tukavugana iby'Imana, nkavuga iby'Imana ku wa mbere, nkavuga iby'isi. Haleluya. Haleluya. Nkavuga iby'isi bitandukanye mugenzi. Imana ntivangwa. Warabafise mu buzima budahuye n'Imana. Iyo mugendana n'ubuzima n'abantu bari mu buzima budahuye n'Imana, ntuzubeshe muri ko bahindura, niyo bariko baraguhindura. Kandi bazoguhindura kujana iyo wavuye muri Egiputa. Yesu ahabwe icubahiro. Kugendana n'Imana. Haleluya. Yesu ahabwe icubahiro. Kugendana n'Imana. Mbega urashaka kugendana n'Imana? Haleluya. Mbega urashaka ko tuzojana, niwitegure Yesu arimo kuza. Arimo kuza. Arimo kuza. Hehe. Kugendana n'Imana. Imana ntivangwa. Ijambo ry'Imana kurivanga n'ibindi bintu, ni muri kumwe n'Imana, uri kurigendana, wongera wibesha muri kumwe n'Imana. Muze gusoma mu bantu kuvayo 20 bibaza ko 5 avuga ngo kuko Imana ituha. Navyo bisenyeje. Namurase mukaya bakuha mu bari ngaho. Nano mukezi kuha. Uramuke duri mukobwa cyangwa umugore. Ujya muzana ni he? Première question. Deuxième question, kutambwira. Imana nayo itanga ko n'uvuga abantu bashatani ujya muzana ni he? Kutavuga. Ariko yo ibikubaza bizi. Nushaka kwihera. Umugore wo muhera. Kujya n'ubyo bari bakuru. Nanga kumfata. Imana ishimwe. Kugera n'Imana iratuha. Nuzu vuge muragera n'Imana utubahiriza kwizwa yanyu bitandukanye. Haleluya. Kugera n'Imana birasaba ikiguzi. Jone atanze ikiguzi kidasanzwe kubera kugera n'Imana. Murabona jewe kumara imyaka n'imyaka nimbura abagenzi. Imyaka irenga 40. Uyu munsi abatakijijwe ntabwo tubivugana. Umva ntatandike gusa. Abagenzi imyaka 40 bose tukibonana. Ataje twapfuye. Ari ukwitandukanya. Muranyumva neza? Abagenzi tafe bakwende mu munsi. Bagendanye. Bangiriye neza. Mugabo imisi ya mbere gitangura ikizwa nagenda bagasura kunsubiza muri Egiputa. Ngemo yakabwira ati utitandukanije akazi kawe. Uyu munsi nshimira Imana ko aho bapfuye atasigaye ikinogo, atasigaye igihenge. Imana yashize mwebwe. Haleluya. Imana ishimwe.
Imana ihabwa icubahiro. Kugena n'Imana mu kwitandukanya. Aburahamu byasabye ko yitandukanya kugira ngo agera n'Imana. Urabona umugabo akuze, afise umugore, afise umuryango, mbere se atunze. Imana ikamubwira ngo va ngaha genda, atazi yagiye kugira ngo agere n'Imana gusa. Mu nyuma akagira ati ntaco sikazima nijaniye na Loti umuhungu wacu. Imana ikamupima yagira ati ntaco sikazima turi babiri, ati no gutandukana va na Loti, akemera bagatandukana. Numva bitaro byaryoshe, ariko amaze kuva na Loti ati hagaragara kweli ngiki gihugu uzoha abana bawe n'abuzukuru bawe. Imana ishimwe. Utababanuye n'abatari mu buzima bw'Imana, Imana izogushitsa kw'isezerano. Igihe nta n'Imana ubanje kuvavana. Igihe kimwe Aburahamu yarakunda Ismaili, mbere na Hagari kuko yari yamuvyara Imana, ariko Imana iramubwira ati nabo nyene yatanguye kugurisha ngo na Ismaili narambire kure yawe, nimutandukane wenyene. Mbere Imana iramubwira ati ndabe ko utandukana na byose kugira ngo mbone kuzogera nanje. Ngo hageze byose yatandukanije, umuhereza ya mwana w'isezerano Isaka, umunezero wose. Imana ishimwe. Sara atangura kubyina no gutarika. Mu nyuma ati Aburahamu nawe nyine fata imbuga itige n'umuresure mutangwe ikimatsi kugira ngo ibone ko hazi ko itandukanye. Aburahamu aramushorera, none yamushikanya amwicira. Iyo Imana itabibona neza agamusubiza mu kibanza, amusubiza mu kibanza nawe kugera n'Imana ngo kuvavanura n'ibyo aribyo byose bigutesha. Abantu oya jewe ndabona ko bigoye kuvavanura n'abagenzi. Urya mugore twaravandaranye, none sinoreka kujya kuramutsa, uzogenda kuramutsa umuvyari kuwundi. Wagiye kuramutsa umwana witwaza umwana, ariko uhava uvyara n'umwana wundi. Haleluya. Ngo gusotera umuhini, gusotera isi, umuhini umuswa, gusotera umuhini urondera isuka. Haleluya. Hoya terana ijemo kugura kunywa inzoga byakunaniye gute? Abaje kunywa inzoga naje kubona na Mr. Chen ngongera ko n'amawisi n'amafana na Kristo kwivana ngataha n'umanga namene kuvuga ati nini ya femera feranga bene tumuke. Uyu munsi ndanywa amazi misi yose uri mufasana ndiga imisi yose ngiye amazi na madai tuvuga ngo Mana ubagaheza ngo wewe wari amazi urazi gituma cyenda cyangwa n'amazi sinzi kimana yashize mwe niko nayo sinshobora kwihangana kwiheza ngira mbere kuba amazi akanya hano turiye bisishambanye n'ibindi kuko bitandukanije. Haleluya. Witandukanije Imana iguha kiba bitandukanye n'ikima n'icyo wahora wita mu byose. Yesu ahabwe icubahiro. Witandukanye kugendana n'Imana hariho amabwirizwa n'ugenda uraganya. Umuntu aganya akaba bari kumwe. Yego Imana imushobora byose. Kugendana n'Imana ugenda uraboronga, umenya ko nta kimwe bishobora kunanira kuko uri kumwe na mutananira. Kugendana n'Imana, haleluya, ni ukugumana amajambo yose ari muri Bibiliya n'ijambo Imana igira kubwira. Abantu benshi barandika icyo Imana yababwiye bijya n'ugera n'Imana. Ngo Samweli yari karakura, Imana yari yamutoranije, Imana ikamuvugisha ntayumve, mugabo ngo ameze kuyumva, ngo ntiyigeze ngo ata hasi ijambo na rimwe ry'Imana. Ngo nicyo gituma ngo yagendanye n'Imana. Nibwo ijambo ry'Imana ritubwira muri Samweli wa mbere 39. Haleluya. Nitutata hasi ijambo ry'Imana, Imana izogendana nawe. Haleluya. Mbega urashobora n'Imana. Haleluya. Urashobora n'Imana. Gendera ijambo ry'Imana. Haleluya.
abantu benshi tuvuga ibintu nk'ibi bibaza ngo ni ibitito, si ibitito, birashoboka ariko bisaba kwizera no kwitwararika. Mbega uraremerewe uwo muri kumwe arashobora kuremura niba umwizeye. Haleluya. Kugira n'Imana mureka kwidoga, kugira n'Imana mureka kwarara, kugira n'Imana. Hari umuntu wavuye ngo ndamukunda ariko nanga abana bawe ngo shaka ndamukunda ubwo abana bawe ndabana ndi arikubwira. Kugira n'Imana nukumenya ko abana b'Imana zakubakunda. Haleluya. Usanga abakristo ngo bangana bakaba mu isako n'ibihuru mu mashani n'ibindi ibyo ntibikale. Kugira n'Imana umenya ko ari bene se. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Kugira n'Imana icyo ibintu usanga urugendo agera kurangisha n'umwumvirize uvuga ngo niko muragenda. Okay, hari abantu bafite amayekuteri bya bindi bashyira mu matwi. Esther akunda gushyira ujya mu mukobwa wawe, arakunda gushyira amayekuteri mu matwi. Arabona kumubwira Esther ariko ariho za cyane nawe ariko yumviriza ibindi hariya mu matwi ntanyumva. Kugira ngo Imana izashyira amayekuteri mu matwi no gukura mu mayekuteri kugira ngo ugende urumva icyo ubwiye. Haleluya. Ariko twese turashaka amayekuteri ngo turi kumwe n'Imana nayo muri kumwe. Haleluya. Nayo muri kumwe. Haleluya. Mbega urashobora n'Imana nakubatitse gendera mu ijambo ryayo. Haleluya. Gendera mu ijambo ryayo. Haleluya. Hari umugabo ndamuvuga izina nga twese murazi abatari bake bafite imyaka bavukiye ruguru. Rero navukiye ahantu bita Utyazo Imwaro. Navukiye mu nzu y'ibyatsi ubyumve neza. Hanyuma muri iyo byatsi yarapfa kuva mu mabara aho sinzi ko mutyo kuvuga. Hanyuma rero ikirambi naryamako naryama iruhande hari inyana. Numva ndabana n'inyana ndabana n'inka. Kubera inka rero byarashikira nk'abantu bakunda gatoya apana cyane. Naca ndarana kubita inzeye mu kirango ndajya mu kirango ngira ngari matera nze murabyumva. Ngara rero ndagira mu kirango ukuru kubera ubundi abari karani. Hanyuma umugabo yitwa papa akumva niko nakora ikirango nawe agira ati bwira ngo ndakigura ariko agisambura agasohoka n'amatara bari gasohoka ndabwo reka kunyononera ikirango nabwo baneze ikirango zakize ikirango. Hanyuma arangira amashuri ndiga ndatsinda ndatera imbere iby'ikirango ndabivamo nza mu matera mu nyuma nza mu byatsi mu nzu y'ibyatsi nza mu nzu iyo ati nyuma nza mu igorofa. Haleluya. Sindaheza aho ushaka gushika sawa. Uyo muntu rero uyo muntu ngomba kuvuga yabaye kuri izo kondisiyo z'ubukwiza bwa mwinshi. Je nabaye kiraza bwa mbere na mbere ndi mu windwi icyo kiraza cyitwa Kamabiri. Ariko menshi Kamabiri ngiye kuzetiye muri ndebe uko batumuza ngo niba ducavuze amacungu turakoga tugatwambaye Kamabiri nazo yose nazambara ngiye koga. Uyo mugabo nyine yari yameze kandi mugabo ikindi gihe rero aratera imbere wamutama muko papa wanjye yarose amahirwe yo kuza kundaba muze n'igorofa apfuye kare ariko wa mugabo aronga papa baza kumuraba ngo ajye kumuraba. Urabona abantu bari imbere nta birata bafise
yambaye urukote rwe hariya ruguru kubera hatari twafata dushe ariko mu mwaka ni umupapa yafata dushe imishatsi irende muri ati kimeze iragoye gusokoza hari aho bayireka gutyo none rero babanza abashyitsi bamusanga muri sare baragira bashira mubwira mbise cyane bati mbe uyu mugabo yicaye hano ati ni muboyi papa wariya baravuga neza muboyi wowe wakutse uri makuja nkawe wowe wakutse mu nzu ijya yakubwira ko kujije wowe akwiye kugira ngo ujye yajyaniye ko uyu munsi kw'Imana yawubwiye neza utanguye kuvuga ko so yakubyaye ari umuboyi wa so wawe hasi niko kuvuga umugabo benshi barita Imana batari se yamuboyi wabo bati mbega ibyo bise biri ubwiyo si Bibiliya oya vrema ntabwo bibazo bibiri oya nagatabo usoma rimwe rimwe kugira ngo ibyo bakizwa barimo kugira ngo berekane neza ko utari umukristo uriko wihakana so hayeje turihakana papa wo mw'ijuru mu byo dukora mu byo tuvuga no mu bo tugendana ubimenye neza sinariko mvuga uwo mugabo ariko mvuga mwebwe uyobowe yahakanye se wo ku isi wewe wihakana so wo mw'ijuru Yesu ashimwe iyo ukora ibitero by'ijambo ry'Imana uba uri kurihakana so iyo uri kuracyafuza so ntiyemera ubucafu haleluya tugendere mu ijambo kandi ikibabaje nuko Imana urukundo yadukunze yaduhaye byose kugira ngo tugendere muri byo tumererwe neza bavuga ngo ubwiriza umuryango aransaba haleluya n'abagusaba abashaka kumererwa neza hari umuntu wanura akibaza ngo uriko urondera inyungu zawe nta nyungu zawe ariko arabura so w'ijuru arondera inyungu zawe haleluya ijambo ry'Imana n'ukuri n'ubugingo haleluya ijambo ry'Imana ni ubushobozi ijambo ry'Imana rigira neza bere data dushaka kubera n'Imana kuko tugiye kubana n'Imana kabisa twemere tugerane nayo twemere ntidukunda amaguru yayo ngo twange inka yayo ntidukunda amazuru yayo ngo dukore imishatsi yayo dukunda Imana ukwiriye kose ibyo jambo ry'Imana haleluya Imana ihabwe icyubahiro